Muthenya wa ira muthafara wa kumathira Uhuruto kura urathirukire kaunti-ini ya Taita Taveta muhaka-ini wa Kenya na Tanzania kuri uria wari mubuge wa Kajiado ya ithuriro Moses Ole Sakuda marathingiria titafaria iria ciambikitwo ni thirikari ya Jubilee ni gitumi kiiganu gia kumanyita baru. Tunawaambia nyinyi ni ndugu zetu, ni lazima muangalie serikali imefanya nini, na mumebahatika ya kwamba sasa uchaguzi unarudiwa. Usije ukabahatisha ukafanya makosa. Tunataka kuwachida watu wanaza wakati hii na milioni 3, wacha ile 1.4. Guku no maratitirithiria ati mendekithia ma kurehe mogaruruku watho-ini wa kuramata githurano guku bururi-ini urongoririe guthingata marima maria meyumirie thutha wa igoti gutianiria githurano kia president no ti guthie mugaru na gatiba ta uria mng'ethaniro ukoretwo ukihenia muingi. Saa hii mheshimiwa huyu ndiye rais, kikatiba ameikalia sawa sawa, ako na jeshi, ako na polisi, mpaka hata high school ako na wale scout. Anatishwa na nani? Tupige kura tarehe 26 tuhakikishe Uhuru wako ndani. Agi aria maranyitire itemi muthafara-ini uyu ni hamwe na uria wari mubuge mutumia wa kaunti ya Taita Taveta Joyce Lee o udumwe na wa ihinda riri haika mizigi gatagati ka atongoria angi kuuma mwena uyu. Ngiribotera Kameme TV, ni njitagwo Mwaura wa Ndung'u.